Ranikor Civil Sports Association klub Liperai Lempung ini kai kebelatipum ke First Division Football League Arhaja Apsan hadu Arhaja Apnrio Hamadan Noli Kata Stadium Ranikor Civil Subdivision Southwest Kasil District. Hagani ke Limpung kidan kumba pratali ki kenhon ki be shimpenta. Hagani ke singisdang ke jingine kai kelalong hapareng ke Evergreen Sports Club Persha ya ke Maupulun Sports Club Hakapa ke Evergreen SC kelalaban pelim no ya ke Maupulun SC da saugo lakwe. Ya kani ke Lempung la pli perda da upa di simli haringkat ke jingdon lang kinong penyan bat kiwe. Jingilang ke berkot program niat yang tournament semat. Penjuru sama ibu kan nombor kau berdoakan tinggi dari sini video kembalian ke bukul. Penjuru yang kinoyelam jongka Ranikor Civil Subdivision Football Association. Naik play hero bar kot beda nanti berbondan ru nang berkinanglah berpentelun ya kini rekam berkia namta kacim poi kena semua hari ini ketemu tang berjulu. Ada pelayu yang rumah happy banget, kita berkat lang hari ini kepor dan pencingan yang di tournament, sebelum ke tournament adalah berniat ke Ranikor Civil Subdivision Sport Association, pencinguan yupi, didolkan yupi, ketika jika musim yang association, kenang bakananglah berpentelun di jam namta berkentil yang kedong tan hakali ka snong ini hakali ka tan ini kaba niu itu dan bentalang berkentil di kutulah hakali tan ini ngar kanam da buon tan kibetai banganken hunrei abangawan hakali ka Lempung ko barbon ngiju yakren sepang kabenta jong ka team jong football mo kadai ka game ka semua terade habar kaperte kadai ka game ka best time kadai ka game ka lapan ai yang ka physical health bade ka mental health jong ikun samla jong ni nang bakin lagi bubun gi iba kadai ka kaperte ka ai te nong kame ngaso ban kaya ang nagpor ban kerpat ya ki riwang ba warga kimdal ni ban kerpat ki kun samla jung ni kadong thang ni bangin ya don tilang bakani ka association nama ka jindon jung ki noelam hakani ka association kamdei kanu berta ka ba ngak ban penontoy ya ki lane yo nu member badan ka association ndrei ki member ka association ki simkia yang direkam dan pentulun kadai ho kam kiatam keba kijimut jingsak kibun ma ba penial ya pun kini tournament hamtam kadang hadu lain di bentam ho kampas ke second berkata dengan kapat iki lomba jong ni kadang kan juni lomba ni tumong kad ki bayo soe lane ya ki para lomba di bedon hari foru bakin ya semua tilang berkini ka association nanda thau ya kanu ka benta yang guna lane ya kanu ka benta baka association kadon ma ba kinon lam ka association kidon tamu ya thau berkata kade banialam ya ki khun samla jong ni ka than ini jong ni ka dong than jong ni jong ka Ranikor ri baroko we syaka thong bangin poi one day haka benta ba ngingila ban imja ila ban yo pan penek penliang yang jingdor kam hakaye ka sep lale hakano maka football mata kumbakalong kam desu tanung ta kata kam physical but kam mental health kabangila ban mentoy ndrei kumbakapa munda kadai ka jimentoy lada kun samla jokane ngado kan ki MC but ki practice but ki lab haka interest ka joki but ki penut por na benta ba kin practice dengan try lembaga jing betul di jong ni ka association jong ni ki lembaga ki badal ka bensin ban perkiu kun samla ngale ka area ka juni ngangit bakin sabi kun samla iba an samantoy na kaneka
kam yele kai joki bar kan long kan nonguna namenta ki khunhat ki baret mo baka sport hangi apo ari si apo ari India himenta kam desu tang namenta ka jingile kai sorna ndai kala dei ka professional ka ila pan yo ya ka kamai kaji lembaga sport mo na sopan ne bangayo ko ne dalang berkini gini orang pak ibadah kita akan mesti bersyukur baniara yang kedok kan gajuni oh mengi ngaru kumwe na gini orang pak kedok kan gajuni dan mentah berbun di program kanta magi sport hagisnam beper nomor ba kowe ngene itu jadi ngai bagi don ki kon samla ki don gini orang pak kumbangan subvention coba ya mo ibelong isangra samlar pak jangan ni kedok kan Indonesia kata kemensin ban betin nanti nama laksan di nomtin nanti kalau kebaik bapin boy siya katong nama lamdon gino ilam bapin Mario ya ki players ban jet player ban perlong itu kan ya gitu teman ban ini gino bapin nang Mario kenilam hagi tournament ki bakam hajrok mo kadai ba ngayo musim hari marba Indonesia musim watada ide ba Duna haka yok kot kumbangin songo Andre Idol kumensin takra ngaru kum urewa pak jomane kan ngano kumensin ngakhan shan kumensin bar haba mai khate nga bangini dan bertalang hakanu kono ka program lada de habisnong gitawla hakani ka ba ikhat ni ngakhan sobe bangan kiar nomar ba ngayi ya kan jinglong jui tementah ngapoy ni idol lang irung ba joka dong katan gajuni padam bagi khadi no tenga so ba kanong ka jingkermen ba kadi ka tormen kanangla nang ni sikmat ban yalam ni ko samla ni sya ka thong joka jingjok nang pinyo pa ni simpeta wat hagi wei ki tormen ki bakam krau kum ha ka super league no Di Singgeng.